Hello guys, welcome back to today's video, today's vlog. Ini duty pai kani, so hani morning shift pai ang tago. Hani tong ako tolago. Ako tolagi sa kam tongo. Okay. Ako tolagi sa ni hanga kai. Ani daw ni gari, bini gari. Ono din to ni sa kam maksa check khai nai nai. Kam tong hai me tong. Jeng aku telah pai shop ya, engke mau kai ani babon office, engke babon office ni telangai tabu kiza ko darai bak sanai bin gari cek hena bagai bin gari weng ko pasing malan jeni mas pasing tongo gamno onek din talung ek mas gamno cek tin cek hena ane po baloka yang bo jaga ram nango mau kai college ti lagar tola no na different shop ko DWS office tamsa thang lai na Bọn office tông liền này. Ra con thang cái. Có tao thang liêm quá. Soalnya saya juga pengen matang. Tam number itu nah aja boro. Jangan nambah. Oh, tam kiri ke sana. Amo lockdown ni bagai bin kari jaya bagai onek din ka komse kom mas kaisang tong ka bagai kiza kari woi nai tong opo sebetre ro kana tong ne gari cek hema jaga mokai I20 gari amo cek hai tongmani onek din dore talok jaya bagai bahai tong ne battery deklai thano ne
means battery discharge khana hone kisa phai charge khai start khai napega ngai kaham no ngai rong jokhon kaham tong bayo aro numo khano garage tikon sakaisa janjare number plate bai aro ngo khaijak booking khaijak jaga Ada yang boring nih jadi calon kamata yang bupang tanjak sih malah ya tak kenaka gini tong ni orang receiver di mana nih deh kumut lah dia kalau ni apa गुटी हेलो हाँ कौन चिंची आसे नंबरটা ওই টাকাটা হইছে ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে ঢুকাই দিছে বলে এসএসআরে তো আমি তো এটা আমি আমু বুধবার বৃহস্পতিবারে আইলে দেখা যাক আর কি বুঝি অনেক টাইমও তো হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বুধবারে আমু এমনে বৃহস্পতি শুক্রবার মধ্যে কিছু করণ যায়নি দেখুম আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ Okay friends, so trin bagam sing man norok blog na hamsa kan kai like khai di share khai di tola comment khai di and ani channel subscribe khai di ham bye.